Dostlar əğərdə tılların Ürandan tağaran edebin Törə bütkün günen Alban attamı dal kıskınan Törə bütkün günen Ulam ottaq uruy gün günen Бұл жан алғылар әйгin Сүрәққәр чуғасын жоннорон Киһеннен бұл күнің кетейем Онтон сылынан әме келем Отчоға әме мұныстамны Әнкелер саскинай қалықпы Törə bütkün günen Alban attamı dal kıskınan Törə bütkün günen Ulam
муниципальный территории Баалык Василий Георгиевич Жирков. Алдыс народный виден коллектива директор Александра Николаевна Новгородова. Александр Акаевна, начальник международного ансамбля коллектива, Салаячи Татьяна Филипповна Филиппова.